Banda Aceh Indonesia, sekumpulan remaja mengejutkan masyarakat sekeliling bangun sahur dengan alunan lagu yang cukup merdu. Visionnya mengakhiri berita utama malam ini. Iaitu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam. Hei ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Watekasau, hai ibu bulan
ganda